Shubor nakaslem jong unongsan hima. Emily ke Jawai constituency uba Wailat Miki Shela ulapli pajba ya kajaka ai hikai pentbit ni ka vocational training center jong katanat animal husbandry and veterinary kabadon hakashnong Kli Tersi West Giant Hills district ya kani kajaka ai jing hikai pentbit lapli pajba hak jingalang balpenya do Dr. R Talang ba Dr. FR Shadap hak jingidon lang ukongsan uba Wailat Miki Shela Kinongri jingri bat kiway. Dr. KB Chakar, Director, Animal Husbandry and Veterinary Meghalaya Shillong, hak jingkran ulayatu bayaka ying latay haus nem arhajar khatway, malapendep yaka habasdang jongus nem arhajar khatsao. Hadin ke jingalang ukongsan ulapli yaw maunongrim bat orru yaw ribbon kum kada ke jingpli pajba no ya kane ke center. Wipe nem burom yaw ni tablet udah pengkrek gini ke sini ini por. Ngapun tuai ki officers yang em ngopok ke district em kam find out phi the reason ni daw waduna ke participation ne ba kam I ginong bi khman ngayom duna ki bru wan thok khi thok re chi kam man katte pathan ngatang thia chom yo de ne ba ki phone calls ki kut de gi minute ne ba em ga DSC em ga ni ga tho exam nos em ga ni ga phet pulit kut de ki be gi pa ki kon ro gi wa phone gi kwa wi chem wi tanga sniaw mut ki ki mut ki jing tho khi yang gi kon ro yang em duna ko te ile gon kam chini ki feeling te duna ki wichin menta te ngapun tuoi ki officers yang em kaun find out ki ni ki daw dem te tho lat ki common upun chlur ya ki kon ro yang yo wan ki chkman ne ba kam da sniaw no director yang ne ba kam state ki yang dang bon ba ki jing em kam dang bon ba ki jing duna imem man self sufficient dang bon ni jan phile sakhi pi ete le to ne jing to ga gimrat le gi sniang na mo le gi blang na mo le gi masi na mo le jing to ga dut na mo le poultry na mo hai bani bon bentale idang man impem go to go man penmi boni dang duna bai dang du import bai ne gi state yu marjan gyong I tenite daw em kam u chimi ga ni ga kabu te sevin le kani to hai por man chwa ongi kan hai por man chwa ongi money is power tang hagi ni gisni go kat ni to knowledge and information is power. Tenete daw em kam u yo I ya ka proper information leni ya ka knowledge ko biang. Nto wongi kiwa dugu start ku tip ku lai pure ku ye yo ini. Ini ki training to ya gitu ku duna ye te pure kuthi. Wa bok nang ye gini training center to ne benta gitu ku duna ku pure kuthi. Tenete daw one jigni center yo phi ya ki jing hikai du bania. Ile ikat ku em kini ki nongri jingri ki nongrep yang I man successful gi ile man successful gi ne ba ile ki ngam yelu gi bonsen I ngahori siaro nga to ti bose chpangi siar hei woni por kamuri khoni heri khoni du pa ye du khoni de ti bo to indo gi bosen rum gi wam chat gi gamte ijo I hori gi siar ijo I hawar rebi yo so lene hei woni bentai wa krai em kamu ngam yelui tahu sarkar da provide kai pi ga platform de e gai pi ki export ku AP kita ga jing hikai I hagi department la da ga po ga block la ni ga po ga district da mi ki doctors ku ye pi consult he wani por you available you bai ku ye pi wan pan jing mut pai sar kam ni man pi kamon ule mai kamon gite gam te man kamon ule wa kamon ka department ta kho ko ye jing ko pen man functional yakni center the mister man gawiwan lada ki bru yang ke district yang I wan gi chman chim gi ke benefit yang kani ke centers sab ai ini jing crech tong kam ne yang yong ale hadino da wan chim tio hani constituency pat yo chemoto chibun kam gini gi project jan pile sakhi be piete bon hini gi project your em ho constituency yang I to man gi go sa ring mai nti bo ne gi ki daw tang wa ngawan ho chim tio
ngao pendebo ye ber sating kita yurim tegani to go wi na gadat ko da yo phin ne gasni ko da yo I uwai ye gani le ko wi na go da rim ko da sa ten da bon teli gisnem tasnya komen cocok kanai pila cibon I project ko sa rim kam kadi mongot water supply gyong ile muslim de da yo igau inaugurate kam man katte da lai go the project da man go large kmat in nearly completion the muslim de jan wat ka tai la yo igau pun dep ka mother and child hospital gyong I ko ema panaliar ko tule ko da sa ten ya tu da bon tili gisnem ka tule snya komen o kanai pi muslim de how new January ne ba dang da ya klam ga health department wongi boy ni ba kwa gi boto haga 21st of January ko celebrate ye 50th anniversary yang statehood ki yang I to dawan prime minister emburom yang I to boy kwa gi a few projects you inaugurate now prime minister ki yang I te nei te daw kwa gi boto ka MCH ki yang I le man ko win ko project ko inaugurate ko prime minister ki yang I jingerap ki badan bon ka subsidy. For example ngani thu ipi ka weni ki project ki he ki bangila lunch mata ka state kum ka Meghalaya piggery mission ka state government ka shimlon na ka NCDC hadu arspa crore andre ka ai si ki padba khrem don kami ka sut hakata kurkom ki jingun toy kinwan ra ya ki nongri jingri ki badan si shai ka mense man chim ye kani kum ki lab ai kam ai jam tang kata lengba ka affiliation ke bangin yo kan sapli lat ru ye ki khamtam ye ki educated youth ki khna samla ke bala pass class 10 se jrong bangin yo ye ki funding ban let ki training ki bapher bagi jingeram langba ka we ka scheme jo government of India ka baki ong ka pradhan mantri krishi vikas yojana PMKVY kata ka de ka we ka ba ka government of India ka bu khamat ha e pi nakwa ban kentu kumni namar pementang mi danru kawai ke benta kabangirang sedang menta ke jing trei dang kendiat sengi kendiat tayau hangni hi kabangin sabu ya kawai ke liquid nitrogen plant hangni akli tersi kadai ke development ke bathamai kabangirang sushim ya ka ke jing persyang na ke benta ke Giant Hills ke gani ke liquid nitrogen plant ngani thu ipi ngi yo I bakari jantia jongi setang kendiat kisngi namarba haka jingbe jengge bobon haka liang keri masi mantan midot mo kidon kambru ya ke artificial insemination support ti kini kijingdon kambro kemolong mentangi habban penpoi bitna opersyalong ke center ke jongi ni ong balai ba ke jantia kanumdon no la ke jong kumtangi la persang lembaga central funding mentangin setup ya kani ke liquid nitrogen plant hang ni ke panlong ke jingerap ya ke Rijantia bro arteli ke district ke east bat ke west Giant Hills kanang bangin la ban increase ya kani artificial insemination bangin lang la ban penmi shibun ki masi shibun kedut pitip na em ba ke jingi adut jungi ke jela ke duna hadu kata-kata ke duna hadu kata-kata perkhat hari India jungi penmi jan arspa million ton kerindia ka de beningkong ka je penmi don kembek halia jongi kadang penmi tang de ki 4000 metric ton tang propinyo fra hajar kumta ka per capita ka bagi ong ka jing don jong kedut ka bala ban ai ki nong song snong bagi laban di haka state kanang kot tang propusan gram iwi brio yo sisni Andre ka all India kala apoy lupa lais pa sampo ngidang jangai bingin pois ta kathong kalat ka bangila aban kiu stat ka day tang da bangi shim ka artificial insemination kum ko way ni ki program ki bahe man pen shlori ki brio ki jongi bikin le kata ha ka bay bay bakanya ni airu mentai ya ka training yiki khna samla ki bla pas class 10 se jrong bikin wan sekani ka training ka basispa arpos ngi hapo kini kisispa arpo teligisngi kimdan kami ay banlod ni ay maki ka stipend ni ay maki ka free lodging free fooding kabumot ka ay bam ay barkum taterter kumta nga panpanah ni kasngi langba ka dorbar sinong klitersi bat ki sinong gi bamarjan narki don gi khna asamla
Kipa kloy ban wan chikani ka training. Ngin jin dalap pedang ngobha yaki ngi kwa shisha bingin yo. Menta kadang ka target bingin train sauspa sanpo ngut ki youth jong ka Meghalaya. Ngin dang yo syuk additional fund ban train sa shispa angun. Henry ngila pa si pa iki advertisement ki jongi la arsnam lentar ngim juk ham yo application kham tam na Jante Hills ngiduna plak ki application bang yo. Kibabun kiwan na Khasi Hills ban na Ribhoy. Jante Hills dang dunah. Ngakwa ban pensngaw siya balada kidon gi kena asamla kibadan interest ban le ekani kinwan chakman. Paro kini kisispa arfosngi ke department kan pet na kabanta ka bit ke biang rejongki. Tang kata. Apabila pas ikani ka training. Apabila pas ka training bat lada kila persang menteri gani ka kam. Ka department kan ai kan garanti ki bakan ai ya kata ke gran ke bakatsan spa sibenai. Lada kila menteri ya kani ka kam. Nalor bakindang yo syu pade ya ke jingkamai jongki da bakilit ban ai ya ke AI. Kalalong lupa ban garanti ki ban ai ka security ki katsan spa sibenai na kabanta sistem pinyo be ya kani ka pisah. Kumta ki training center ditang lamba jogi ni ki training center ki bakum kini kabangila ban provide ya kata ka training. Ya gini ki training umla ban pha shanu ki training center. Kadai tang ha ki accredited center. Manta ka Meghalaya jungi bro ko wingidan accredited center ha Porselong. Ngimla asu ban pedang malawan na keleng-keleng lawan na boy na Chantia na Garo bukum tater ngi ko aba man ki district ki center ka wingidan ki dibanla ban yo ka accreditation. Ngirang persang sibun ki na kalyang department bingin la ban penbit penbiang kanang begini ki center kin long sya ki jeng mentoy ki jong pi. Syu ang ko abangan penpau ruang ni. Ba lamba juga ni ka training center ko bangidon hang ni kli tersi. Kadai sisya ka aset jong ka region tia brokoi. Pin kam yo kot yiki training center wan niki wiki department. Ki ban yarengkat yaka level ba status ka ba pin sai na ka di ka center. Namar hang ni ngin sale bun jat ki training ki baper. Kapor kan saya lam yangi. Ngidang pan kre pen bet pen biang ki doctors jongi ki bandon hang ni kindang hablet ki training ki baper ki babunjan kanang bakin la ban yo ya certificate as a master trainer ti ke bomot kalawai nang ni syakman kalong cisha ka ban long gajiman toy ni kermen kumta